Hayden, at the age of 89, continues to serve on the committee of Whitland RFC and has been involved since the age of 12 as a player, supporter and committee man. Over the years, his roles involved being on the committee, kitman and turnstile operator on match days, which he has only recently stepped down as. He is the club's second oldest former player. Hayden is a true inspiration to the club, showing loyalty and commitment over an 80-year period. Mae Graham wedi neilltuo 45 mlynedd diwethaf i gefnogi clwb rygbi Llangennech. Mae'n cyflawni llawr y dasgau fel golchi kit, marcio llinellau a threfnu bystiau i enwi dim ond ychydig. Yn mwy diweddar, mae wedi bod yn gwirfoddoli gyda'r tîm ieuenctid. Mae Graham yn teithio gyda'r tîm bob dydd Sadwrn ac ar ddiwrnodau gemau cartre bydd yn sicrhau bod bwyd wedi cael ei archebu ac yn gwerthu tocynnau loteri er mwyn helpu codi arian. Heb os, Graham yw calon ac enaid y tîm.